Yes, alright. Yeah. Nkuko nabibabwiye rero, reka tuhatembere. Reka dutembere kuri stade Amahoro turebe ukuntu bimeze. Urabona hari inyuma hose, urabona ukuntu byifashe. Rwose stade imeze neza kabisa, urabona ko inyuma hose hagiye gusoza naho. N'inyuma hose hagiye gusoza, reka twinjire n'imbere turebe. Twinjire n'imbere turebe. Urabona urebye na hariya imbere hose. Urebye na hari imbere hose, hariya no mu mpande hose, jyanayo kamera barebe. Urabona yuko ibintu bigiye kurangira rwose. Ni nkaho nta gisigaye muri makeya. Ni nkaho nta gisigaye rwose. Mu minsi mike stade yacu ndabona ewan ari ukurya show. Yes. Nkuko mubizi rero ubushize twabwiwe ko stade Amahoro 2024 mu kwezi kwa gatanu aribwo tuzayitaha. Akaba ariyo mpamvu twifuje kubatembereza hose ngo tubereke uko bimeze muri finissage yabyo ahigeze. Bereke n'ahariya hepfo hariya. Hanyuma rero murabona yuko stade Amahoro muri icyo gihe izaba yarangiye rwose. Reka tubwire ababishinzwe batwereke uko bizaba byifashe mu kumena amazi mu kibuga, muri make kuhira ubwatsi bwo mu kibuga. Reka tubabwire mwadufasha mukamena amazi mu kibuga tukareba uko bimeze. Yes. Nkuko mubibona rero, murabona yuko n'amazi rwose ikibuga baragifugira rwose, ukabona ko kiri kunywa nta kibazo. Bivuze ngo uko byamera kose muri kuriya kwezi, uko byamera kose rwose, uko byamera kose tugomba kuyitaha, kuko urabona yuko bari mu masozera. Urabona ko ibintu biri gusoza. Urabona ko habura utuntu dukeya, urabona ko ibindi byose bisa nkaho byarangiye. Haraburamo ibintu byo hagati mu kibuga urebye. Nta kindi kintu kirenze kabisa. Ubwo rero niyo mpamvu tugomba